Ese wari uzi ko mu mpera z'icyumweru dusoje umwe mu bagabo bafite izina rikomeye muri iyi si y'abacancuro ibanga n'intambara zikomeye ku isi yagaragaye mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Inama y'ibanga umutekano wakajijwe bidasanzwe, Perezida Felix Tshisekedi ubwe ku isonga, abajenerali ba Kongo bakoranye, kandi icyatunguranye kurusha ibindi intumwa nkuru za gisirikare zaturutse mu gihugu cy'u Burundi nazo zari zicaye ku meza amwe. Ikiganiro nyamukuru uko intambara igiye kubura ndetse n'ibitero simusiga bigiye kugabwa mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu gace k'imisozi miremire ya Minembwe no mu misozi ya Fizi aho bita muri Haut Plateau. Ibi si bivugwa gusa, ahubwo n'amakuru yizewe yemeza ko Eric Prince, umugabo washinze sosiyete yigenga ikora ibya gisirikare n'umutekano izwi nka Blackwater, yari Kinshasa. Kuri ubu uyu mugabo azwiho kuba inzobere mu gushaka, gutoza no kohereza abasirikare b'abacancuro mu bice birimo amakimbirane akomeye ku isi. Kuba Eric Prince yagaragaye i Kinshasa ntabwo ari urugendo rw'ubukerarugendo cyangwa ishoramari risanzwe, oya. Ahantu hose uyu mugabo akandagiye haba hagiye kuvuga amasasu cyangwa se hagiye guhinduka isonero ry'imirwano ikomeye. Mu bihe byashize twabonye leta ya Kinshasa yiyambaza abacancuro batandukanye mu burasirazuba bwayo. Twabonye itsinda rya Wagner ry'Abarusiya nubwo ryaje kuvugururwa. Twabonye abacancuro b'Abanyaromania bari bayobowe na Horatiu Potra ndetse na sosiyete z'Abafaransa nka Agemira. Ariko ubu kwinjira kwa Eric Prince mu kibuga cya Kongo biratanga ishusho nshya y'uburyo Perezida Felix Tshisekedi ari gushakisha uburyo bwose bushoboka, bwabo bw'imbere mu gihugu cyangwa ubw'amahanga, kugira ngo yigarure uduce twamunaniye kwisubiza akoresha ingabo za FARDC n'ihuriro rya Wazalendo. Reka twinjire mu mizi y'amakuru. Iyi nama ntabwo yabereye mu biro bisanzwe, yabereye muri site de l'Union Africaine, ahantu harinzwe cyane, hakaba ari n'imwe mu nzu zikomeye Perezida Tshisekedi akoresha mu kwakira abashyitsi b'imena no gufatira ibyemezo biremereye. Kuba Perezida Tshisekedi ubwe ari wayoboye iyi nama birerekana uburemere n'agaciro yahawe. Ntabwo yari inama y'abaminisitiri b'ingabo cyangwa abajenerali gusa, yari inama y'umukuru w'igihugu yiga ku bwirinzi bw'igihugu cye, ariko abikora yicaye ku meza amwe n'umunyamerika uyobora abacancuro. Muri iyi nama kandi hagaragayemo abandi bantu b'ingenzi cyane batumye abasesenguzi mu bya politiki y'akarere k'ibiyaga bigari babitega amatwi. Uretse abofisiye bakuru ba FARDC n'abakozi bo mu biro bya Perezida wa Kongo, harimo n'abahagarariye leta y'u Burundi. Kuki Burundi bwari muri iyi nama y'ibanga? Nk'uko byagiye bigaragara mu mezi ashize, Gitega na Kinshasa basinye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, byatumye Burundi bwohereza ingabo zabo FDNB ku mugaragaro muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo ngo zifashe FARDC guhangana n'inyeshyamba, by'umwihariko umutwe wa M23. Gusa amakuru yo ku rugamba yagiye yerekana ko ingabo z'u Burundi zahuye n'ibibazo bikomeye, zigatakaza abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho. Kuba rero abahagarariye Burundi bari muri iyi nama na Eric Prince bivuze ko bari kureba uko bagura ubufatanye, wenda bashaka uburyo aba bacancuro ba Eric Prince batanga ubwunganizi mu by'indege z'intambara, air support, ubutasi bwo mu rwego rwo hejuru, intelligence, cyangwa se guhimyitozo idasanzwe ingabo za Kongo n'iz'u Burundi kugira ngo babashe guhangana n'umwanzi wabazengereje. Ese bavuganye iki mu by'ukuri? Amakuru acukumbuye ava mu nzego z'iperereza yemeza ko ikiganiro cyari kigabanyijemo ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere kwari ukwisuzuma cyangwa se gukora isuzuma ryimbitse ry'uko ibintu bimeze ku murongo w'urugamba. Bagenzuye uburyo imitwe y'ingabo za leta FARDC, Burundi FDNB, abarwanyi cyangwa inyeshyamba za Wazalendo ndetse na FDLR bahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba, front lines. Ibi byakozwe kugira ngo barebe impamvu ibitero byabo byagiye bipfuba n'impamvu uduce twinshi dukomeje kugwa mu maboko y'inyeshyamba. Igice cya kabiri ari nacyo giteye inkeke ku mutekano w'akarere cyari ikiganiro ku gutangiza bundi bushya ibitero. Muri make barashaka kongera kubyutsa intambara yeruye. Intego nyamukuru iyi nama yemeje ni ugutegura igitero simusiga cyo kwisubiza uduce tumwe na tumwe duherereye mu misozi miremire cyangwa Haut Plateau ndetse n'inkengero zaho.
Iyi misozi miremire au plateau ni agace k'ingenzi cyane mu bya gisirikare ndetse na politike. Iyo ufite iyi misozi, umuntu hafite nyine muri iyi misozi aba afite ubushobozi bwo kureba no kugenzura ibibera mu bibaya byose bya Kivu y'Amajyepfo. Kuba rero Kinshasa ishaka kwisubiza utu duce ku ngufu yifashisha abacanshuro bashya, bivuze ko inzira y'amahoro yarashyizweho mu biganiro bya Doha na Washington byahuje u Rwanda na Kongo i Washington ndetse na M23 na leta ya Kongo i Doha, ubwo byagiye na Montreal ngira ngo murabizi mu Suisse. Bikaba rero iyi nzira zishobora kuba ziri gusubira irudubi. Leta ya Kongo isa niyibereye mu gushaka igisubizo cya gisirikare gusa, military solution, mu gihe imiryango mpuzamahanga ikomeje gusaba ko habaho igisubizo cya politiki. Nyuma y'inama idasanzwe, undi mutwaro w'amatsiko ni uburyo Eric Prince yavuye i Kinshasa. Nk'uko amakuru abyemeza, akimara gukora iyi nama ntabwo yaraye, yahise azinga utwangushye asubira mu ndege bwangu ava ku butaka bwa Kongo muri uwo mwanya. Ibikorwa kenshi iyo habayeho inama zikomeye zishingiye ku masezerano asaba ubwihisho bukomeye. Kugenda kwe huti bivuze ko ibyagombaga kuvugwa byavuzwe, ibyagombaga gusinywa cyangwa kwemeranwaho mu magambo byarangiye, kandi kubu igisigaye arishyirwa mu bikorwa. Ese ishyirwa mu bikorwa rizaba iri? Ese mu minsi iri imbere turatangira kubona abasirikare badafite ibirango bambaye ibikoresho rutura ku bibuga by'indege bya Kalemi, Kisangani ndetse na Bujumbura? Ese turabona indege z'intambara za Eric Prince zitangira kumisha ibisasu mu misozi ya Masisi na Rucuru ndetse na Minembwe? N'ikindi kibazo gikomeye, ese Burundi bwiteguye kwinjira mu ntambara yo ku rwego rwo hejuru bufatanyije n'abacanshuro b'Abanyamerika mu gihe bo ubwabo mu gihugu cyabo imbere bafite ibibazo by'ubukungu n'umutekano? Ibi ni ibibazo dusigira abadukurikira ndetse n'abasesenguzi bakomeje kugenda basesengura izi nkuru, ariko ikigaragara nuko akarere k'ibiyaga bigari kagiye kongera kwinjira mu bihe by'imvururu n'ibihuha by'intambara. Igicu cy'intambara gikomeje kwijima hejuru ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ntimukureho amaso kuko buri munsi isura y'intambara muri Kongo irahinduka. Amasezerano y'ibanga arakorwa, amafaranga ari kugenda, n'abacanshuro bakomeje kwisukiranya. Niba ushaka gukomeza kumva amakuru acukumbuye nk'aya ku mutekano ndetse n'andi makuru akomeje kubera ku kibuga cy'imirwano muri akarere kacu, kora subscribe kandi n'inzogera kugira ngo inkuru itaha itazagucika. Naho utaha.